الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Safar 1447 Hijriah, bersamaan dengan 5 Agustus 2025 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fadli Hatta SPDI dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adel Maghfur MH Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Hakim Husnan MAG dengan pembahasan kitab Mafahim Yajibu Antusohaha. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها سوكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya yang kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Aqimus salata rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Usalli fardhan maghribi talat rakaat mustaqbil wal hadi imaman. الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن صلاة شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم
إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على وعلى آل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمن يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر آيات الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا
Bismillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawa Wikramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dihendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya salat maghrib. Alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Shalawat ring salam semoga terluruskan, semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang merupakan karya dari Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Tafriqun daruriyun bainal bid'ati syar'iyyati wal lughawiyyati. Pembedaan atau perbedaan yang jelas antara bid'ah yang syar'iyyah dan bid'ah yang lughawiyah. Ini bab baru setelah kita kemarin membahas tentang nikmatul bid'ah wa bi'satul bid'ah. Nikmatil bid'ah wa bi'satil bid'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ya, sekarang kita akan membahas tentang bid'ah syar'iyyah dan bid'ah lughawiyah. Yantakidu ba'duhum taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin wa yunkiru ala man yaqulu dzalika asyaddal inkari bal wa minhum
mayyarmihi bil fiski wad dhalali. Sebagian orang mengkritik pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sebagian yang lain mengingkari dengan keingkaran yang sangat-sangat besar. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang membagi bid'ah hasanah, orang-orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu fasik dan sesat. Wadzalika limukhalafati sharihi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan mereka berpendapat bahwa orang-orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu menentang atau bertentangan dengan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Wa hadzal lafdzu sharihun fil umumi wa sharihun fi wasfil bid'ati bidzalalah. Lafaz ini menunjukkan bahwa jelas-jelas Nabi menyatakan secara umum dan memberi sifat kepada seluruh bid'ah bahwa bid'ah itu adalah sesat. Wa man huna tarahu yaqulu fahal yasihhu ba'da qaulil musyarri'i sahib risalati kullu bid'atin dhalalatin ayyatiya mujtahidun aw faqihun mahma kanat srutbatuhu fayaqulu la laisat kullu bid'atin dhalalah. Mereka juga berkata, maka apakah benar, maka apakah tepat setelah musyarri', setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda kullu bid'atin dhalalah, lalu kemudian ada orang yang disebut sebagai mujtahid atau faqih atau apapun itu, tingkatannya juga apapun itu, tidak ada bahwa seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Bal ba'duha dhalalah wa ba'duha hasanah. Akan tetapi sebagian dhalalah, sebagian hasanah dan sebagian sayyi'ah. Jadi Said Muhammad mengawali pembukaan dari bab ini, bab tentang pembedaan antara bid'ah syar'iyah dan bid'ah lughawiyah, itu dengan kritikan dari orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan para ulama salaf, bahwa para ulama salaf telah membagi bid'ah itu menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Mereka mengkritik pembagian ini sebagai sesuatu yang fasik, sesuatu yang sesat. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu bertentangan dengan sabda Nabi yang jelas, sabda Nabi yang sudah tidak bisa ditafsir lagi menurut mereka, bahwa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah dhalalah. Lalu kemudian mereka juga menyatakan bahwa apakah mungkin, apakah betul, apakah sah Nabi sudah berkata seperti itu, tapi umatnya kok tidak berkata seperti itu. Nabi berkata kullu bid'atin dhalalah, tapi ada umatnya yang kemudian disebut sebagai mujtahid, kata mereka ini, yang kemudian disebut sebagai mujtahid atau faqih atau ulama atau apapun itu, tingkatannya juga apapun itu, yang berkata bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi itu sendiri, bahwa seluruh bid'ah adalah dhalalah, dengan berkata bahwa bid'ah itu tidak seluruhnya dhalalah. Bid'ah itu sebagian dhalalah dan sebagian hasanah. Ya. Ini kritik kepada kita sebetulnya. Ya. Kritik kepada kita yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah dhalalah dan bid'ah yang hasanah, atau bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang sesat dan bid'ah yang tidak sesat. Itu kritik. Ya. Bagaimana mungkin Nabi sudah berkata seperti itu, Nabi sudah berkata kullu bid'atin dhalalah, tapi ternyata ada umatnya yang mengatakan bahwa tidak seluruh bid'ah itu dhalalah, kata mereka gitu. Jadi sebenarnya sudah dibahas di penjelasan-penjelasan yang sebelumnya ya, bahwa ada nikmatil bid'ah dan ada bi'satil bid'ah, dan bid'ah yang baik dan ada juga bid'ah yang buruk. Bahwa diulang lagi dikit, bahwa kullu bid'atin dhalalah itu tidak selalu bermakna seluruh bid'ah itu dhalalah, karena ada sekian banyak hadis yang menyatakan atau yang bermakna umum, secara zahir bermakna umum, tapi sebenarnya maknanya adalah khusus. Ya. Kullu bid'atin dhalalah itu maknanya zahirnya adalah umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Gitu ya. Seperti hadis la sholata bi hadratit ta'am, tidak ada sholat itu sah ya, di hadapan makanan atau makanan sudah datang, atau la sholata li jaril masjidi illa fil masjid gitu. Tidak ada sholat itu sah untuk orang-orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid itu. Ya. Kalau itu dimaknai umum, maka setiap orang yang menjadi tetangga masjid itu tidak akan sah sholatnya semuanya kecuali di dalam masjid. Padahal enggak, yang dimaksud di situ adalah tidak ada sholat yang
sempurna. Ya, tidak ada sholat yang sempurna kecuali tidak ada sholat yang sempurna untuk tetangga masjid kecuali di masjid. La sholata bi hadrati ta'am, tidak ada sholat kecuali tidak ada sholat di hadapan makanan. Itu bukan berarti ketika makanan datang lalu kemudian kita tidak sholat, atau ketika kita sholat, sholatnya kemudian tidak dianggap, gitu, tidak. Tapi sholat tidak dianggap sempurna ketika hadrati ta'am, ketika hadir makanan, gitu. Lalu ada hadis la yu'minu wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya, Nabi bersabda wallahi la yu'min, wallahi, pakai sumpah dan diulang 3 kali. Sumpah itu sudah taukid, sumpah itu kata wallahi itu sudah penguatan, ya. Dan diulang oleh beliau sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, wallahi, demi Allah, kata Nabi. Sahabat sampai bertanya-tanya, kenapa kok Nabi bisa seperti itu, bisa menyatakan sampai seperti itu. Man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Nabi kemudian menjawab, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari sifat buruknya. Ini kalau la yu'min, la yu'min, la yu'min yang disebutkan oleh Nabi itu dikatakan sebagai tidak beriman, yang artinya adalah kafir, maka setiap orang, hatta yang mengaku muslim sekalipun, yang tidak punya sikap baik kepada tetangganya, yang suka menyakiti tetangganya, akan masuk ke kategori kafir. La yu'min itu makna zahirnya adalah tidak beriman. Tidak beriman itu artinya apa? Kafir. Tapi kalau dinyatakan seperti itu, dikatakan seperti itu, maka akan ada sekian banyak orang kafir. Karena ada sekian banyak mungkin kita-kita ini, mungkin saya ini, yang tidak bisa baik kepada tetangga, sehingga akhirnya bisa jadi kafir. Padahal itu bertentangan, ya, atau tidak sama dengan maqasidus syariah, atau secara umum, secara general, makna makna dari hadis-hadis seperti ini itu bisa difahami dengan cara yang berbeda. Sehingga akhirnya para ulama sepakat bahwa makna dari la yu'min, la yu'min, la yu'min itu maksudnya adalah ya la yu'min imanan kamilan, ada tambahannya. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Oh, tidak sampai dia masuk ke derajat kafir. Enggak. Karena soal kekafiran itu adalah soal terutama i'tiqad. Ya. Nanti juga ada tambahan dari Said Muhammad, atau belakangan juga ditambah oleh Said Muhammad, bukan soal orang itu kekafirannya. Orang itu bisa kafir karena misalnya kalau mengingkari bahwa itu perbuatan yang buruk, mengingkari bahwa itu adalah perbuatan yang tercela. Ya betul. Bahwa orang itu tidak menganggap bahwa menyakiti tetangganya itu bukan perbuatan tercela misalnya, itu bisa membuat orang kafir karena mengingkari kewajiban atau mungkin mengingkari keberadaan dari ajaran-ajaran agama. Kemarin dulu sudah diperjelas gitu ya. Jadi ada ajaran-ajaran agama yang apabila tidak dilakukan orang itu belum tentu membuat orangnya itu dikatakan sebagai kafir. Orang bisa disebut sebagai kafir itu kalau terutama memiliki i'tiqad bahwa ajaran agama itu bukan berasal dari agama Islam. Misalnya orang tidak melakukan sholat, tidak bisa kita hukumi kafir. Ya, tidak bisa kita hukumi kafir. Kalau dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, nah itu bisa dihukumi kafir. Kalau dia itu percaya bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang sudah disebutkan di dalam agama itu bukan perbuatan buruk dalam agama, misalnya zina itu jelas-jelas disebut dalam agama sebagai perbuatan buruk, judi, minum-minuman keras itu jelas-jelas disebut sebagai dosa. Lalu kemudian kok kita mengatakan bahwa itu bukan dosa, maka itu bisa disebut sebagai kafir. Pengingkaran yang seperti ini sifatnya i'tiqadiyah, sifatnya keyakinan. Kalau sekedar, mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan melakukan pelaku-pelaku itu, enggak. Tapi ada standar itu, ada strata gitu ya. Ada strata. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa tidak membuat orang yang melakukan perbuatan dosa itu kafir. Ini beda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan misalnya Khawarij. Khawarij itu menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa, apalagi dosa besar seperti Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali itu dikatakan berdosa besar dan kemudian karena melakukan dosa besar dia kafir.
Muawiyah juga kafir, kata mereka. Nah itu bedanya antara kita dengan Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya cara pandang yang seperti itu. Ya, sehingga akhirnya ketika disebut la yadkhulul jannah qattatun. Misalnya Nabi pernah bersabda, orang yang suka mengadu domba itu tidak masuk surga. Itu bukan berarti orang yang suka mengadu domba itu tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga sama sekali. Karena yang tidak masuk surga sama sekali itu orang kafir. Ya kan? Yang tidak masuk surga sama sekali itu orang kafir. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya la yadkhulul jannatu itu akhirnya ditakwil oleh ulama, ya la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Tidak masuk surga dengan masuk di gelombang pertama, mungkin di gelombang terakhir. Ya karena masih tersesat di neraka dulu gitu kan. Ya, karena melakukan dosa, ya dosa qattat, ya. Dosa mengadu domba. Jadi dosa-dosa ini perlu dicuci dulu di neraka sehingga akhirnya orang yang ketinggal di neraka ini tidak bisa masuk surga duluan. Atau betul-betul tidak bisa masuk surga, betul-betul tidak bisa masuk surga sama sekali, yalah orang kafir. Ketika orang ini meyakini bahwa qattat, perbuatan adu domba itu adalah perbuatan yang dianjurkan misalnya di dalam agama Islam. Bukan sesuatu yang dilarang. Nah, orang ini yang kafir itu. Seperti itu ya. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu tidak semata-mata atau tidak selalu bermakna umum. Tidak selalu secara maknanya tidak secara umum. Ya, kemarin juga dulu disebutkan ada pertanyaan kenapa kok Nabi tidak langsung berkata saja misalnya. Ya, bukan kullu bid'atin dhalalah tapi kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah, tidak diperjelas seperti itu. Saya jawab juga kemarin bahwa orang yang paham pasti ngerti. Ketika ada ucapan secara zahir itu maknanya khusus, dia pasti ngerti karena orang itu paham, gitu kan? Makan, antum disuruh makan itu bukan berarti antum tidak boleh minum, ya kan? Dimakan, cuman suruh makan saja, enggak, tapi minumlah juga gitu. Ya kan? Orang sudah ngerti gitu. Kemarin juga saya sebut, orang disuruh makan sate misalnya, orang tahu sate itu daging yang ditusuk-tusuk. Kalau tusuknya dicabut, tidak disebut sate lagi itu, ya kan? Daging dan tusuk sate gitu aja. Ya sate itu namanya daging yang ditusuk. Makanlah satenya. Apakah itu berarti antum disuruh makan tusuknya juga? Enggak. Ya, disuruh makan dagingnya saja. Orang sudah ngerti kayak gitu itu. Ada ikan. Yang disebut ikan itu seluruhnya ya dari kepala sampai ekor. Makan ikannya apa antum makan kepalanya? Apa antum makan tulangnya? Iya kan? Orang yang sudah paham ngerti karena ada bangunan syariat secara umum yang kemudian membatasi makna-makna umum ini atau makna zahir yang umum ini menjadi makna khusus. Itu secara teoritis ya, istilahnya seperti itu. Jadi ada pemahaman umum di kalangan para sahabat gitu. Sehingga akhirnya atau di kalangan para ulama sehingga akhirnya para ulama dapat memaknai hadis-hadis yang maknanya itu secara zahir adalah umum, kullu bid'ah, seluruh bid'ah itu dhalalah, kemudian ditafsir atau ditakwil oleh para ulama sebagai kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang sayyi'ah saja yang dhalalah. Seperti itu. Nah, itu dikritik. Pembagian para ulama atas bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah itu dhalalah dan bid'ah itu sayyi'ah dikritik oleh sebagian orang atau sebagian kelompok. Lalu mereka juga akhirnya berkata, Nabi sudah berkata seperti itu, kok ada umatnya yang tidak berkata seperti itu. Nabi memang berkata seperti itu, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi ya tidak seperti itu memang. Tidak seperti itulah yang kemudian diperjelas oleh para ulama. Sehingga akhirnya para ulama mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah itu maksud Nabi adalah kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Dari mana maknanya seperti itu? Ya dari mempelajari keseluruhan bangunan agama Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya para ulama tahu bahwa ada lafaz yang maknanya secara zahir itu umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. La yu'min itu tidak berarti tidak beriman, tapi tidak beriman secara sempurna. Ada tambahan secara sempurna, imanan kamilah. Kalau dimaknai seperti itu, dimaknai secara umum orang itu tidak beriman, ya kafir semua akhirnya. Kalau kullu bid'atin dimaknai secara dhalalah, akhirnya ya kafir semua akhirnya. Pendeknya mereka mengkritik.
Mereka mengkritik pembagian bid'ah menjadi dua, pembagian bid'ah menjadi hasanah dan dhalalah. Wa bihadzal madkhali yaghtarru katsirun minan nasi fayasihu ma'as-saihina wa yunkiru ma'al munkirin. Dengan dasar berpikir yang seperti ini, dasar berpikir yang menjadi kritikan oleh orang-orang ini, orang-orang lain, orang-orang awam barangkali itu banyak yang akhirnya ngikut ya. Ngikut kemudian ikut berteriak-teriak bahwa apa yang kita lakukan selama ini, melakukan hal-hal yang dianggap tidak menjadi bagian dari agama ya, itu sebagai bid'ah yang dhalalah. Wa yukatsiru sawaduha ulail ladzina lam yafhamu maqasidas syariati wa lam yadzuqu ruhad dinil islami. Sehingga akhirnya menjadi banyak terutama dari orang-orang yang tidak mengerti maqasidus syariah, tidak mengerti maksud-maksud atau tujuan-tujuan dari syariah dan tidak mengerti spirit atau semangat dari agama Islam. Sehingga akhirnya mereka ikut-ikutan berteriak saja, ikut-ikutan teriak dan menuduh ya, dan mengingkari ajaran-ajaran atau laku-laku yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Ya, dan menganggap ulama-ulama sebelumnya itu sebagai orang-orang yang sesat. Tummala yalbathu illa yasiron hatta yaturro ila ijadi makhrajin yahillul lahul masyakil allati tusadimuhu wa yufassiru lahu alwaqi alladhi ya'ishuhu innahu yattarru ila luju'i ila ikhtira'in wasilatin ukhra. Sampai pada titik jadi kelompok ini semakin banyak, kelompok yang mengkritik para ulama kita itu semakin banyak. Sampai di titik mereka akhirnya bertemu dengan atau bahkan menciptakan ikhtirak sendiri, menciptakan ibtidak sendiri, menciptakan hal-hal yang baru juga. Laulaha lamma yastati'u ayyakula wala yashruba wala yashriba wala yaskuna bal wala yalbisa wala yatanaffasa wala yatazawwaja. Mereka akhirnya terpaksa bertemu dengan persoalan-persoalan yang menghadapkan mereka kepada hal-hal yang baru. Yang apabila mereka menolak hal-hal yang baru itu, maka mereka tidak mungkin makan, maka mereka tidak akan mungkin minum, maka mereka tidak mungkin bisa hidup. Mereka ketemu HP, mereka ketemu mobil, mereka ketemu motor. Sesuatu yang semuanya adalah ibtidak, sesuatu yang semuanya adalah kreasi dari manusia, sesuatu yang semuanya itu adalah diciptakan oleh manusia dan tidak pernah ditemukan pada masa Nabi. Pesawat, TV, semua itu akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang mengkritik ini. Tapi mereka ambil juga dan mau tidak mau akhirnya mereka ambil juga. Lalu ketika ditanyakan kepada mereka, bukankah ini juga bid'ah? Mereka akhirnya kebingungan lalu kemudian mencipta-cipta teori ya, membikin teori wala yata'amala ma'a nafsihi wala ahlihi wala ikhwanihi wala mujtama'ihi. Orang-orang ketemu dengan hal-hal yang baru ini sehingga akhirnya mereka kalau tidak melakukan itu maka mereka tidak akan bisa hidup bersama orang yang lain, tidak bisa hidup bermasyarakat dan lain-lain. Ya, wa hadhil wasilatu hiya ayyakula bil lafdhis sharihi. Mereka akhirnya menciptakan semacam teori baru ya, untuk menjembatani hal ini, menjembatani pertemuan mereka dengan hal-hal yang baru ini juga gitu. Nabi kemana-mana, mohon maaf mungkin ya, kalau tidak jalan kaki ya pakai unta. Lalu mereka ketemu dengan mobil. Apakah mobil itu bid'ah? Apakah mobil itu sesuatu yang baru? Iya, itu sesuatu yang baru. Ya. Lalu apakah kalau memang itu sesuatu yang baru yang tidak ditemukan di zaman Nabi, ini juga dhalalah? Nah, mereka pening. Mereka pusing, akhirnya mereka cipta-cipta atau bikin-bikin teori, wasilah istilahnya ya, teori yang menjembatani atau cara pandang yang menjembatani hambatan-hambatan ini. Ya kalau mereka tidak pakai mobil, mana mungkin mereka bisa hidup. Kalau mereka akhirnya tidak pakai HP zaman-zaman ini mungkin tidak bisa bekerja. Ya. Kalau mereka tidak pakai komputer mungkin, ya, tidak ada wasilah untuk melakukan pekerjaan sehingga akhirnya mereka kesulitan sendiri. Sehingga kemudian mereka berkata dengan lafaz yang jelas, kata Said Muhammad, innal bid'ata tanqasimu ila bid'atin diniyatin wa dunyawiyatin. Sehingga akhirnya mereka menciptakan teori bahwa bid'ah itu akhirnya ada dua, bid'ah dunyawiyah dan bid'ah diniyah.
Bid'ah yang bersifat keagamaan dan bid'ah yang bersifat duniawiyah. Kata mereka seperti itu. Ya subhanallah, kata Sayyid Muhammad. Laqad ajaza hadal mutala'ib li nafsihi ayyakhtara'a hadat taksim. Pembagian yang seperti ini, pembagian menjadi bid'ah menjadi dua seperti ini adalah pembagian yang juga hal yang baru, yang mereka bikin-bikin, yang mereka bikin rekayasa. Kalau kita dan para ulama-ulama kita dikritik karena membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Wa ya subhanallah, kata Sayyid Muhammad, mereka juga akhirnya membagi bid'ah menjadi dua. Mereka akhirnya juga membagi bid'ah menjadi dua. Cuman bedanya mereka membagi bid'ah menjadi bid'ah diniyah dan bid'ah duniawiyah. Bid'ah yang bersifat keagamaan dan bid'ah yang bersifat duniawiyah. Loh, katanya tadi tidak boleh bagi bid'ah menjadi dua. Sekarang mereka akhirnya juga membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang duniawiyah yang boleh dan bid'ah diniyah itu yang tidak boleh. Bid'ah diniyah itu ya tambahan-tambahan dalam agama yang kata mereka misalnya ya nujuh hari, nikoh hari, ya, maulid Nabi, ya, peringatan 1 Muharram dan lain-lain, ya, peringatan-peringatan yang seperti itu. Atau membaca maulid ad-dibai, baca rotib haddad, baca rotib atos dan lain-lain, itu dianggap mereka sebagai bid'ah karena pada zaman Nabi tidak pernah ditemukan. Ya. Kata mereka itu bid'ah diniyah, itu bid'ah keagamaan. Sementara bid'ah-bid'ah yang lain, bid'ah duniawiyah, mobil, celana panjang, sepatu, pakai kaos oblong, itu semuanya adalah bid'ah duniawiyah yang kata mereka boleh. Tapi prinsipnya akhirnya sama, mereka membagi bid'ah menjadi dua. Kalau mereka bersikukuh terhadap makna kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah itu dolalah, mestinya mereka tidak membagi bid'ah menjadi dua juga. Tapi mereka akan bertemu dengan hambatan-hambatan karena mereka tidak akan hidup dengan bid'ah-bid'ah yang lain yang mereka katakan sebagai bid'ah duniawiyah. Nanti kita akan tahu bahwa menurut Sayyid Muhammad nanti Sayyid Muhammad akan menjelaskan bahwa pembagian mereka menjadi dua, bid'ah duniawiyah dan bid'ah diniyah, itu juga problematis, bermasalah. Justru malah masalahnya akan semakin tambah ruwet gitu, kalau membaginya seperti itu. Seperti itu ya. Walau sallamana anna hadhil makna kana mawjudan mundu ahdin nubuwah, lakin hadhihi tasmiyatu diniyatun. Lakin hadhihi tasmiyatu diniyatun wa dunyawiyatun lam takun mawjudatan qat'an fi ahdi tasyri'in nabawi. Kalaupun mungkin kita sepakat dengan yang dimaksud Nabi adalah bahwa kullu bid'atin dolalah ini adalah bid'ah yang bersifat keagamaan, maka pembagian menjadi dua, pembagian menjadi bid'ah yang duniawiyah dan bid'ah yang diniyah, bid'ah keagamaan dan bid'ah yang bersifat duniawiyah, itu pasti juga bid'ah itu sendiri yang tidak ditemukan pada masa Nabi. Famin aina ja'a hadat taksim, kata Sayyid Muhammad. Dari mana pembagian ini akhirnya? Dari mana pola pembagian menjadi bid'ah menjadi dua ini? Dua yang berupa duniawiyah dan bid'ah diniyah. Wa min aina ja'at hadhihi tasmiyata wa min aina ja'at hadhihi tasmiyatu al-mubtadi'atu. Dan dari mana penamaan ini, penamaan yang mubtadi'ah ini, pembagian yang juga penamaan dan pembagian yang juga sebenarnya adalah bid'ah itu sendiri. Karena pada zaman Nabi tidak ada juga yang seperti itu. Kalau betul seluruh bid'ah adalah dolalah dan yang dimaksudkan Nabi adalah bid'ah-bid'ah keagamaan, Nabi sendiri tidak pernah membagi bid'ah menjadi bid'ah keagamaan dan bid'ah duniawiyah. Itu juga problem. Ya. Kalau kita disalahkan dengan membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka pembagian menjadi bid'ah duniawiyah dan bid'ah diniyah itu juga adalah masalah yang juga bisa jadi salah. Faman qala inna taksimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin lam ya'ti minasyari'i naqulu lahu wa kadza taksimul bid'ati ila diniyatin ghairi makbulatin wa dunyawiyatin makbulatin huwa ainul ibtida'i wal ikhtira'i. Kata Sayyid Muhammad, barang siapa atau orang yang berkata bahwa pembagian bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, itu tidak datang dari syari', tidak datang dari Nabi, tidak datang dari agama, tidak ada ajarannya di dalam agama, maka Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki berkata,
Ya seperti itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, dunyawiyah dan diniyah. Itu juga tidak ada ajarannya di dalam agama, itu juga tidak ditunjukkan oleh Nabi, tidak pernah dijelaskan oleh Nabi ada pembagian yang seperti itu. Itu bikin-bikinan juga, pembagian yang seperti itu, penamaan yang seperti itu juga bikin-bikinan orang-orang di masa kita, orang-orang yang belakangan atau pendeknya ulama-ulama mereka gitu. Kalau mereka menyalahkan ulama-ulama kita, ulama-ulama mereka juga patutnya dipersalahkan karena membagi bid'ah menjadi dua. Fasyari'u sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu bid'atin dhalalah hakadha bil itlaqi wa hadha yaqulu la laysat kullu bid'atin dhalalatin laysat kullu bid'atin dhalalatan bil itlaqi. Bal innal bid'ata tanqasimu ila qismaini diniyatun wa hiya ad-dhalalah wa dunyawiyatu wa dunyawiyatun wa hiya allati la syai'a fiha. Fasyari'u akan bahkan Nabi atau adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syari', sebagai orang yang ditunjuk untuk membawa syariat itu berkata kullu bid'atin dhalalah hakadha bil itlaqi, dengan seperti ini, dengan mutlak. Ya, wa hadza yaqulu la laisat kullu bid'atin dhalalah bil itlaq bal innal bid'ata tanqasimu ila qismaini diniyatin wa hiya ad-dhalalah wa dunyawiyatin wa hiya allati la syai'a fiha. Tetapi orang-orang itu, orang-orang yang mengkritik kita, yang mengkritik ulama-ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu hasanah dan bid'ah itu sayyi'ah, mengatakan juga sebetulnya tidak seluruh bid'ah itu dhalalah. Kata mereka juga seperti itu. Yang dhalalah itu adalah bid'ah yang bersifat diniyah saja. Bid'ah yang berkaitan dengan keagamaan saja. Bid'ah yang bersifat dunyawiyah itu tidak dhalalah, sama saja sebenarnya. Mereka juga akhirnya membagi bid'ah menjadi dua. Lalu apa kata mereka? Bagaimana kita bisa menjamin konsistensi mereka terhadap tuduhan mereka yang mengatakan bahwa kita itu tidak konsisten dengan dawuhnya Nabi atau sabdanya Nabi, yang mana sabdanya Nabi itu secara mutlak mengatakan bahwa bid'ah itu dhalalah, secara mutlak, artinya tidak ada pembagian. Mereka pada akhirnya juga ada pembagian. Walidzala buddha an nuwaddiha huna masalatan muhimmatan wa biha yanjali katsirun minal iskali wa yajuzu wa yazulu al-lubsu insyaallah. Karena itu kita perlu untuk memberikan penjelasan tentang persoalan yang sangat penting yang kemudian mungkin akan menjadi terang di antara kita, bahwa menjadi terang lalu kemudian menjadi hilang persoalan-persoalan di antara kita. Wa hiya annal mutakallima huna huwa syari'u al-hakim. Penjelasan dari Said Muhammad bin Alawi al-Maliki mungkin untuk menjembatani antara pandangan-pandangan yang mengkritik kita itu dengan kita sendiri, itu adalah bahwa yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah itu adalah asy-syari' al-hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernyataannya, yang sabda-sabdanya tidak mungkin bisa kita tentang kebenarannya, ya. Falisanuhu wa lisanus syari', lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lisan dari yang membuat syariat. Fala budda min fahmi kalamihi alal mizani syar'i alladzi ja'a bih. Maka harus untuk memahami pemahaman atau pernyataan-pernyataan dari Nabi ini dengan mizan atau dengan timbangan-timbangan syariat yang mana Nabi sendiri itu datang bersamanya. Wa idza alimta annal bid'ata fil asli hiya kullu ma uhditha waqturi'a ala ghairi misalin fala yaghib an dhihnika anna ziyadata awil ikhtira' al madmuma huna huwa ziyadah fit amriddin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo Palembang. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Safar 1447 Hijriah bersamaan dengan 5 Agustus 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun salat petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh Muazzin Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI, dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Malfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدام ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهليا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Jemaah sekalian, insyaallah pada rakaat kedua kita akan melaksanakan sujud sajadah. Pada rakaat kedua kita akan melaksanakan sujud sajadah. Salli fardhan isya. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من
كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله وبركاته الصلوات الطيبات لله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على سيدنا الله أكبر لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله وبركاته السلام عليكم
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد
الحمد لله رب العالمين على كل آن وفي كل آن وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكب
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة